batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na wanima kusala bangonda tatu na kimfumu tope na ntwala ya inzo ya bisalu ya iketalaka mambo ya intérieur décentralisation paix sécurité ya territoire. Ministre Papi Mambo Luamba akuizaka vwanda na masolo na ntwala ya bamwangisi ntangu kilumbu ya zole ya sabala ya betokele kilumbu ya 18 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole mambo tatu bakuzaka tubila kuna mingi mambo etadila sécurité na province mambo metadila banganzi ba problème ya coutume pe mambo metadila rétrocession kuvutudila mfume bizunga ya fedifeti wa mfiuma samu basala bisalu pe na ndambo ina samu metadila mambo ya sécurité mbuta Papi Mambo Luamba kuzaka tuba eti kizunga betina kusala ngolo samu eti bakwiza sadisa bisalu nyoso samu kangu zingila na ndemba manyoso yeke bakuluna tope ba angu alima yake kwendaka kanga balabala kubutula watu babima na nzila matadiki nsasa ya manisa belofedza beti ya kwizaka salama samu na mutindu ba intu yakena kulumbila yau na usabisaka nkangu mutindu mambo okena kulutila tekila na ntangu nyoso samu etiba zaba wapi mutindu bakena kunatina mambo yango. Yinzo bisal bakebolaka bureau central ya coordination BCECO pe ba ministère tatu ya inti ya République démocratique du Congo ya enseignement EPST BCECO pe ministère ya enseignement to pe ministère ketelaka mambo ya kutanga ya bana kilasi mekuza tula dinzaka na papela ya bangwizani ina kena kulandila kutunga kama 50 na ya bayinzo ya kilasi na bizunga yivwa ya inti ya République démocratique du Congo tekila hukuma na nsuka ya mvula mafunda zole 13 pena yau BCECO kena kulomba na ministre EPST na bisalo na yandi bakuza bwela maboko samu etanu kuza nunga yau befeza baiti manaka ngo ya kuzaka salama kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele vanda kilumbu ya 10 na ntambwadia ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 na zole na meso ngolo ya tata directeur général ya BCECO Jean-Mabi Mulumba pe ministre ya EPST Tony Mwaba pe mfumu to PDG ya BCECO yani nde kuzaka tuba eti dibanza yai yakele esamu na kutunga pe kusiamisa mambo metadila kutanga ya bana kilasi mingi na bantungulu ya bainzo ya kilasi na kuza yamba bana ya kilasi. Sabala gana kwiza bansaka mutopi ke tatamana kubuluka samna metadila confédération topé compétition d'Afrique ya interclub ya kele na sabala ya ntete ya mvula gana kwiza topé kilumbu ya tatu kivanda kilumbu ya zole pe kilumbu ya tatu kuza vanda kilumbu ya yivwa ya ngonda 10 na mosi ya mvula mafunda zole 10 zole na zole benofita beti FC Saint-Éloi Lupopo kuza kanunga ekipe ya Esperança Sagrada ya inti Angola yani nde ke kuza bula na kimvuka ya mutopi mosi ya inti ya République démocratique du Congo ya kefana mutindu ina ve club tope Rai club Kadiongo ya inti ya Burkina Faso na manima bansaki na uza buluka ina ke pola yani ndeke uza bula na ekipi ya Lupopo pe ina ke nunga ke tatamana kuna na Ligue des Champions kaka ina meta ila Confédération ekipi ya DSMP Daring Club Motema Pembe ke uza bula na Flambeau du Centre ya inti ya Burundi benefita beti DSMP kuzaka nunga ekipi ya Saint-Michel ya Île Maurice pe na ndamu ya kaka tupuisa mazembe ina kuzaka katuka na manima kusala mpavala na mpavala pe kubula ya bake bulaka ba penalty kuna na kizunga ya Katanga na Lubumbashi yani nde ke kuza bula na ekipe ya AMFC ya inti ya République Centrafrique pe benefizaba bansaka yanka kuza buluka ya kele ASEC Mimosa ke kuza bula na Sporting Club Gagnoa Joliba ke kuza bula na AS FAR pe AC ke kuza bula na Club Afrique benefizaba tina bansaka yanka ASEC Mimosa ke kuza bula na Sporting Club pe Joliba ke kuzabula na AS FAR e AC e Club Africain kuzabula na ekipe ya Young Africa Monastir pe FC Renaissance ya Berka beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.